Tengku musuh suami ikun ba inang i. Ku ngangkah lagi ku ngembui. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata tak bata aku. Tengku musuh suami ikun ba inang i. Ku ngangkah lagi ku ngembui. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata tak bata aku. Ya, kiban hukum ji tengku pernah retalik. Tolong tunggu bi jawaban luar biasa. Gekun menan awat ketika teruk keadaan bosan sagai. Atau itebit bahasa menan awat ketika bengih-bengih ngan promoh sagai. Bapi bengih yang tiat. Namun sekalipun lagian drone sebagai istri wajib ta'zim kepada suami cit. Yang diharapkan, kalau lagian cerita, yang diharapkan bukanlah kasih sayang daripada suami, tapi ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikun lelako, ku ngangkah lagi ku ngembui. Ampah cit lebih mangat lang ku ngembui. Dah saud, akan han ngembui men. Ya, kiban hukum nungku nak dalik hana. Tang baklung rasa nyan muke bahasa kinayah hana yo. Kue ngendro ku lagi kue ngelimo. Ya, mungkin karena tengah bosan tak tahan ngendro. Adapun tengah nama masalah bengeh ni. Ni maklumi. Drone piurinang be nepu bengeh-bengeh drone ni. Nepu lepi keadaan. Ya, tabak muno sistem uragam ni. Sebengeh-bengeh uragam geplung mutu dari rumah paling 3 dak ke euro. Untuk awat teh ujun kagak wolom. Awat teh kalipi, awat teh kau ujun. Katut wolom. Katut wolom. Punah. Ana, Bak bosan pasti gelem. Ada pi panah siat, ada pi bengeh siat. Pokoknya awat teh ketika hadapi suami menan sabarat, sabar dengan dina. Sabar dengan tabah hati menerima bek ni tamah mupepep jadi tambui je tambui kibancin imdron menanci uragam ulina mupepep na imdron bek tan bergabu yang bin bergabu untuk akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Wallahu a'lam.